Kuyasithusa ke singamaqabane masibona amakhomrade esesho ukubulalana ngenxa yezikhundla kanti asinazi izikhundla emkhontweni sinama task. Ngiseve task okwesikhashana la emkhontweni ekuwukuthi umkhonto kusasa mawuvuka ukuthi comrade Mshipeni akuthathe lo mshini unika uqabana ubani. Akufuneki ngibe angry, ngizonde, ngixabane nobani, ngifisa ukubulala ubani. Because siseve task. If umkhonto ubona ukuthi the task ayiserve, kukhona ongayiseva kangcono kunami, kufanele ngimsupport lo comrade, ngimlekelele lo comrade for ukuthi sithathe umkhonto uye phambili. Siyacela ke maqabane, kuyasithusa, kuyasisabisa ukuthi amakhomrade alwa kangaka ngama-task azondana, ashukubulalana, umkhonto bashukuqembula phakathi. Yingoba usishiya nama-question ukuthi kazuba lo semva kwakho ongafisa ukubona umkhonto unozinzo. Maqabane, ubaba upresident uJacob Zuma usiqhamukele nevision yokuliberate umuntu omnyama, yokukhulula umuntu omnyama emaketangeni. Kuyasabisa ke maqabane makuumuntu omnyama futhi ozokwenza ukuthi leli iphupho lika baba lingenzeki, ngoba usemdala lo baba. Indlela semdala ngayo kufanga ngawe ihlalele nabazukulu bakhe, kodwa ngokuthanda thina usiqhamukele naleli le vision ekufanele ngasayithola ngo1994. But ithina esihliphizayo akuthi mawusufika ekhaya ntambama uzibuke uze wenze lento ekuthiwa self criticism ukuthi nginyathela ngendlela yini kulomkhonto. Ngiyabaxolela ke laba abanohandler babo, because labo bathunyiwe and kuwumsebenzi wethu waka security ukuthi sibasimpule neimpande. Sengikhuluma no comrade oyithola eserve agenda yabantu abathunyiwe engathunyiwe umuntu. Ungayitholi ubetray umzabalazo, ungaboni ukuthi ubetray umzabalazo because you desperate for position. Enye ingozi enkulu esilimaza